Ngani amuyeni na itaba ikhaburisana bona hi van'wani va nga vuya va wela ka ti trends hi ti 4 hi basinda September van'wani va ri vitana kahle Benny Mayengani Day so va trend swinene se va wele ka ti trend ka nokona ku bamba to bamba absheni President Mayengani President Mayengani wa vulavula President Mayengani wa vulavula va secretary va GCR na va secretary va Benny Mayengani na hinkwavo lava vukulu Alright, tilabone President Mayengani babe va trenda swinene hi ti 4 akuri Monday va pfule vhiki hi xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu. Yeah, no. Alright, President Mayengani amamkela swinene ngopfu ndlela n'wana xiyimo xa le ntwanani ke kahle vanhu va la ku tiva mhaka nkulu ku va vanhu va la ku tiva mhaka leyi nga babembele nga ranga mahlweni ya ku ri President Mayengani va sukini ka record label ya wa ka yo xana i ntikiso ku fika kwihi a ni nga ri ka record label okay yes neka CD ta mina ku tshama ku tsariwa ku Rhangani production kumbe nele ka CD ya mina a ku tshama ku tsariwa ku producer Rhangani very produced by Benny Mayengani and Prince Rhangani meaning ku a ku collective idea President Mayengani wa vulavula Okay, one President Mayengani babe va tsala status lexi mi kuma ku ri vanhu va ku tala va ta tshemba va i president kumbe i president na hi leswiwani ka loko hi langutisa status lexa mi tsalini mi vulavule hi timhaka ta ku ri President Mayengani va ya sungula studio xa vona xa quality loko hi langutisa andzhaku President Mayengani eminkarhini ya ku tala ti-album ta vona a ku ri na lava va chayelaka ivi vona va fika va vhuma swinene a hi langutiseni eka studio lexi mi nga hi sungula ka nkarhi wa sweswiwani President va tirhisana va mani ka timhaka ta ku chayachayani leswiwa eka studio xa vona vo chat organ va tele and xin'wanyana na ku dyondzisa mathangani lava va nga tiviki na nyango wa studio ku studio xi yime njhani lexi i yini lexi yini ka studio ku cha organ a swi vuli ku munhu wa producer na le kerekeni chorus leader loko a leader chorus loko a leader chorus mchayi i landzelerisisa leswiya swi chayiwaku swi yimbeleriwaku hi chorus mina ku ti-melody na key i landzelerisa key ya munhu loyi the reason why ku va na ti-beat leti nga na tona is because leswi ni swi yimbelelaku swi landzelerisa leswiya kasi why le ka Prince leyi ku rekhodiwa kona ku duma mina ntsena loko i rekhode more than 40 what artists hi yini hi tin'wana ni tivaka all right no President and vanhu a va tshiki ku no mina ni jikele Prince Benny jikele Prince why a endla so hi n'wi voni a teka swinepe na va Joe na va Mr Paul voni ta leswi a hi cina ka boli hi weekend aka wayeni xa boli leyi n'winyi wa ntlangu a hi rhambile mina na Bebul a rhambela Joe Shirimani na Mr Paul se hi loyi Prince a fona ku fonela Bebul loko fona Bebula ku ni mboni ni ri na va team Shirimani va team Shirimani se hina a hi fanekele hi tsutsumini loko hi vona Joe Shirimani na Mr Post Bebula a fanekele a ve fanekele a ku spoon hi ku na Joe Shirimani na Mr Post and the very same Prince Rhangani u tirhe na Mr Post 2015 I never had a problem i le ka business u kuma mali i tirhe na Mr Post album ya Mr Post 2015 yendwe Prince Rhangani n'wina mi nga swi tivi mbalavula ngopfu mbalavula sweswo ka mi nga swi tivi problem ya n'wina and mina ni nge pfumeli ku loko ni ri studio ni ta lawuriwa n'wansati mina studio nsati wa mina nga xi tivi studio ku xi yime njhani alright President yes xivangelo nkulu xa ku va n'wina ka nkarhi wa sweswiwani mi sukini mu kuma hambana na loyi a mi tirhisana na yena hikwalaho ka yini i xivangelo xa yini good i ku ve na ti-problem to tala loko va na ti-problem to tala problem ya vayingiseri i ku va hi nga va byeli ti-problem leti because mina na Prince a protectara swi fana na loko nuna na nsati va holova va dina va tsana xiboho xa ku laha a hi hambani and the problem ya ku mina xo ni ta addressa so i ku vanhu va vulavula ngopfu va criticize mina before ela Benny ku why a jikela Prince why wena jikele girlfriend ya wena na ex boyfriend ya wena na papa n'wana wa wena na mhana n'wana wa wena na wena rhanga u jikela leka ex boyfriend na wena u jikela ka ex girlfriend u ta byela Benny Mayengani ku a tirha na Prince all right okay loko muhaxi n'wina mi jikelana na mhana n'wana wa n'wina kona kun'wana munhu un'wana na un'wana va nga jikelana na loyi a nga ngheneke ka mhana yena loyi nga n'wi twaka na yena n'wi byela a jikela leyi na vafundhisi lava nga sungula tikereke va huma ka tikereke tin'wana a va tlheleli ka tikereke ta khale a nga ha ku na continuity Mayengani wa vulavula okay President a hi languseni ku vulavuriwa ku dume ngopfu quality swi le ku trendeni swinene ngopfu xana quality leyi vulavulaka hi yoho hi yihi quality leyiwani President muhaxi loko mo va mi ya trade in movha na xiloko mi ta xava ya quality ku tlula leyi mi nga na yona a ni problem yi nge kwini kwalano
Alright. a tivi problem yi le kwihi ko va ku vanhu matwa vanhu lava va nga khomenta ngopfu loko ni trenda siku leriya i vanhu lava nga yimela downfall ya mina wa loko ni posta swilo swi nga fiki ka 9000 va yimile va khongela vusiku na nhlikani emitini ta mixanisi loko mina ni na talent na yimbelela Alright. va xanisa ni lava ku va byela straight mina munhu a ni n'wi jikajiki a ni swi koti ku hleva na Prince wa swi tiva a ni hleki the reason why a mi nga swi twa movha mi swi tsalela ku mina na Prince yalo mi nga ri sure i ku a ni hleki ni vulavula swilo straight. Alright, President. Ani jikajiki mbili ya mina a yi teki thyaka a yi judging. Alright, President, eka U studio. nga ta ku loko u chele thyaka u teka u ya chulula u chela thyaka u teka u ya chulula Alright. a yi le ka phikita Okay. problem leyi ni nga na yona i ku vanhu va vulavula hi ku criticize wa ni criticize yena liya ko va milungu. Alright, President, eka studio lexi mi nga xi vulavula hi karhi hi tshikelela lexi mi lavaka ku yi sungula a hi langutiseni hi tihi artist leti mi nga ta va mi karhi mi tirhisana na tona eka studio xa n'wina. Bevula na vela a sa fambini ka Prince ku a rhuketeriwile na yena na Khensani a sa fambini ka Prince ku a sa rhuketeriwile and yin'wanyana problem the very same people va Mr Post le ka Prince va chajiwa 8000 na n'wana malume wa mina Matimba Chabalala Mr Blink i chajiwa 8000 na Chabalala un'wanyana i chajiwa 8000 mina ni hakela 15000 na DJ xa Prince a ko mina ku tiva ti-problem ta mina Prince n'wina mi ta kota ku jaja kahle n'wina tijaji so mina Prince loko ni endlela Prince album a ni kumi na 4% half pay. Yo. Alright, ni mbutise xivutiso President ne. Mina ni n'wi endlela mahala but mina I pay. Mina I compose song for Prince. I direct him what to sing, what not to sing. I'm a composer. I'm a Xilungu songwriter. President. Alright, ni mbutise xivutiso President i nga ri mi siza mi ni hlamula xona ku kongoma ni mbutise timhaka leti ta ka studio xa n'wina xexo swo mi nga xi tsala mi ku ri mi ta va mi karhi mi yi sungula hi tihi ti-artist leti hi nga ta ti langutisela. I can bevula na Khensani un'wana wa vona. Okay. Alright, hi lexiwani xivutiso xin'wana ku na singile ne ya Give Me More hi leyiwani yi le ku trendeni swinene so singile leyi yi nga va yi karhi yi hi komba ku ri President Mayengani va lava ku va na album GCR kumbe singile leyi ko va ya sweswinyana album yi nga yi langutisela lembe leri taka ku endleka yini kahle album Album yi ta va kona hi December Revolution. Okay. And leswiya swa malembe leswiya swa ku ni humesa December Revolution hi ku ti-Friday ni humesa after 2 months ni humesa a ni ngo vanhu se va sungula ku tswakala nyana the thing they've arrived i nkarhi wa mina i nkarhi wa Benny Mayengani relaxani mathangani ma ka hina relaxani rixaka ra ka hina ku kuma mina sweswi President Mayengani wa vulavula. Okay, right, President, xo hetelela lexiwani mi nga va tshembisa yini vaseketeri va music wa n'we lava mi landzelaka hinkwako van'wani se a va ha tshamiseka a va swi tivi President va ya mahlweni va music. Vaseketeri va Benny Mayengani va mi ni rhandzaka ngopfu loko hi hambana na Joe Shirima hi 2012 hi 2013 vanhu va tenifini mi nge he vuli ni joyina EFF leyi nyamutlha yi nga ni nyika na ntirho le ka masipala wa Joni le va ku yo mfana loyi i joyine ka tipolotiki i fambile EFF wa phuruka EFF yi nyike ntirho na tirho ni ya va teka le ka TV va yo ku buwa tipempe na tivuvuzela va ku mhani mfana luya mina I know what I'm doing na swi tiva ku ni endla yini swilo leswi ve ngati ya mina swilo leswi vanhu vo chat organ va tele ngopfu opportunity ya ku chayisiwa organ then va directiwa producer ni nga swi tivi ku producer i yini. Alright, hi khensa swinene. Producer is a director. A wu tivi na ku melody i yini a wu tivi na ku gimmick i yini wo producer produce. Alright, hi President hi ndlela yin'wana swi komba ku ri ku na swivandla leswi nga pfuleka swa vanhu lava mi nga ta va thola va nga ta va ta mi chayela ti-organ. Hi swona ende ni nge yi ya tirha na Joe Shirima. Okay. Guarantee you there. Alright. Nge tirhi na Joe Shirima ni nge tirhi na Mr Post ni nge tirhi na vanhu lava tivekaka ti-unknown ntsena ni la ku kombeta vanhu ku talente ya mina yi khomiwangi munhu. Alright, hi khensa swinene President mi ta va byela lawa ka Facebook ku vanhu va ta yi kuma njhani mintirho ka studio xa n'wina. Vanhu va nga yingiseli swilo leswi va byeriwaka hi Matimu ma vona Matimu next year ta va ri Matimu mina ni nge produce hi Dlomu a ni fambi na nsati wa mina studio President Mayengani wa vulavula ni mi rhandza ngopfu vaseketeri va mina mi va na siku ra kahle. Khensa swinene President. Alright, a ku ri Benny Mayengani loyi hi karhi hi burisana na yena a wela ka ti-trend eka siku ra namuntlha yo basini empele vulavuleni va ri ku na swivandla leswi nga pfuleka swi komba ku vanhu va ta tholiwa na va dida va ta tholiwa va tele lava kota ku chayachaya ne so vheta loko ku ri wa kota ku chaya inbox ya President i ku mina ni kota swa ti-organ mina ni kota swa nkatara ivi se i ya tholiwa ivi se i ya kota ku ya tirha ka xivandla xexo.
kahle swinene a swi wela ka ti-trend inongona kwa bamba thuba the afternoon drive show a hi fambe basini loko hi vuya ka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi ta va yi tshame ku lunga 8 hours. ku avelana